već znate da sam ja rođen u Zemunu, to je bivše naselje Sutjeska, Franstal, kod škole Petar Kočić. Nekad se zvala ulica Pavlova, posle toga ulica Rade Končar. I mi smo kao klinci odlazili na obalu, na ušću Save u Dunav i posmatrali Beograd. I naravno doživljavali ga, gledali smo ove lađe koje su bile pretovarene žitom, raznoraznim tim potrebštinama koje su dovodili iz Srema. I gledali, i to mi je ostalo u sećanju jednog trenutka, baš sad, odnosno unazad 2 godine se desilo da mi se taj film vratio. Verovatno, kad vam nešto nedostaje u ovom sadašnjem životu, onda se počinjete da sećate nekih lepih stvari, a istovremeno i kao podsjećanje na nešto što je bilo dobro. Tako da me to motivisalo da se koncentrišem i da napravim jedno 30-ak slika. Ja u slikanju unosim neku ličnu emociju i ja imam nameru da kod posmatrača izazove takođe emociju, ali da nešto učim posmatrača ovom ili onom, to mi nije bila namera. Ovi prijatelji koji mogu da mi kažu sasvim otvoreno, imam utisak da im se to dopada, da su doživjeli neku emociju vezanu. Obzirom da ja slikam Zemun koji smo kao klinci doživljavali, ovaj moderan ne, ovaj savremen ne toliko. Neko davno prošlo vreme, ja ne kažem da je ovo lošije vreme, jednostavno, znači, neka doba, valjda kad je čovjek mlad, onda mu taj doživljaj se više ureže.